Džemat Balnovac Podhum nalazi se na zapadnoj obali grada Mostara i obuhvata dva gradska područja, jugozapad i zapad i opštinu Čitluk. Prostorno veličinom negdje oko 40 km. Vjerski život u džematu Balnovac Podhum se obavlja kroz 7 vjerskih objekata. I to su 4 džamije, Hadži Saliha Temima, Derviš Paše Bajazidagića, Ali Bega Lafe i Baba Beširova džamija i 3 mekteba, mekteb na Kozici, mekteb u Raštanima i mekteb u Biletićima. Prije rata u džamatu Balnovac Podhum egzistirala su 4 objekta koja su u potpunosti srušena u ratu 1993. godine. Baba Beširova džamija je jedna od najstarijih džamija koja se nalazi u džamatu Balnovac i Podhum. Ta džamija je sagrađena negdje u 16. vijeku i spominje se u defteru Hercegovačkog Sandžaka iz 1585. godine u kojem se spominju 14 mahala, između ostalih i mahala Bešir Age. Ali Bega Lafe je druga džamija. Zašto i vežem za džamiju Baba Beširovu? Jer zbog narodnog predanja kaže se da je Baba Beširovu džamiju i Ali Bega Lafe džamiju sagradila dvojica braće Bakamovića. Njezin nastanak se vezuje za 1630. godinu. Nakon rata i rekonstrukcije džamija u džamatu Balnovac Podhum počelo se sa obnovom i vjerskog života. Ispočetka je to išlo veoma teško i sporo, pa čak u nekim trenucima se činilo i nemoguće. Ali zahvaljujući Allahu Đalešanuhu mi smo uspjeli to prebroditi i postati jači u tome i obnoviti vjerski život i vjerske džamije, čak kao što sam spomenuo na početku, i obnoviti i neke džamije i objekte koji nisu ni postojali prije rata u našem džamatu. Sada veliku pažnju posvećujemo omladini koju želimo da afirmišemo, da što više utiče u radu džamata Balnovac Podhum. To postižemo kroz sportske aktivnosti, kroz predavanja, kroz iftare zajedničke i na druge načine kako bi ih postakli da je džemat zajedno sa porodicom čini jedan osnov
društva. Vratio bi se malo na Baba Beširovu džamiju i na harem koji se nalazi u njenoj blizini iz razloga što posljednji imam koji je bio na području džemata Balnovac Podhum do 1993. godine kada je ubijen je sahranjen baš u haremu Balnovačke džamije i njegovo ime je Salem Mezet. Za kraj sam ostavio jednu priču koja me je dojmila kada sam došao u ovaj džemat, a to je priča koja govori o Halilu i Razi, dvoje džematlija, odnosno dvoje supružnika koji su štedili svoj novac da bi otišli na hadž. I kada su uštedili određenu količinu novca koja im je bila potrebna za odlazak na hadž, Raza je predložila svome mužu da on kao budući hadžija mora pokazati svojim primjerom ostalim ljudima. Pa je rekla najbolje bi bilo da ti odeš na hadž, a ovaj novac koji smo uštedili da ulažimo u neki hajr i da na taj način postaknemo druge da zajedno sa nama to čine. I to su i uradili i poslije svoga dolaska sa hadža on je novcem koji je bio prikupljen za odlazak na hadž uložio u džamiju Baba Beširovu za dolazak vode. Tu su mu se priključile i ostale džamatlije sa ovoga područja i zajedno su ne samo uradili vodu i abdeshanu u džamiji, nego su i krov opravili i promijenili tadašnju ploču u ciglu. Zanimljivo je još istaći da najveći vakifi tadašnjeg vremena nisu bili ljudi koji su bili, da kažemo, bogati, jer su to ljudi koji su živjeli od zemlje, ali su imali bogato srce i želju i veliku vjeru. Ja molim Allaha dželle šanuhu da nam to svima bude pouka, da imamo veliko srce i veliku vjeru i da budemo veliki vakifi.